What about beds? I mean, look at the car. Palju õnne Nostemus! Oh my god, vaadake, kus me oleme! Brazilian? Mire, na olha onde nós estamos. Veja onde nós estamos. The same for me, yeah. Yeah, Okay. it's the same, it's the same. Nii äge! Now we can officially say that Lithuanians are crazy. This time a little bit more like reasonable height. No, I need to go up higher. Oh yeah, Elis, just left Tanyos and now she has new friends. Kaks väikest kalakest tulevad. Itaalia kalad. Saad aru, seal olid need ogalikud. Jaa. Kus kohas? Pani oma jalad sinna sisse. Nii. Siis kui me hakkasime ronima sinna peale, siis ma olin nagu täiega kartsin, et ma panen ka sinna sisse. Aga õnneks nad olid väga abivel. Kellega tuttavaks said? Järgmise Itaalia noorme. Luka. Luka. Sitsiilia saab sõpradega siia. Mine pekki. Ma hüppasin sealt ülimadalalt, onju. Aga see tundus ülikriipi. See tuleb minu meelest hüpe kestis nii kaua lihtsalt. Portugal, Leedu, Türgi. Jah, pigem tõesti. Quanto tempo rimanete?